Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaitat gangster ka, jaitat preman yang pegot video yang balah video busi. Tapi wate ta cek perte preman-preman mai ego dum. Yang jauh video busi perte preman-preman mai ego dum. Aleh hana dikat ego di dum aleh pu. Ataupun dia mitra viral dengan video dengan sebut nan busi bak video bangai gi. Hai agam yang pegang-pegang video Abu Laut menansit paman muda. Ci kalon kena tiat dan lain-lain lom antek-antek lain lom yang jawab video busi. Kalau nate busi tiat. Ego ke nagle. Nagle ego ke. Menyohan nagle ego kajak kena buat busi nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo supaya agle. Ya kena nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak agle. Dan kau label-label awakah yang boleh lun jawab video. Yang boleh lun jawab video. Gure awakah toh gure zalim awakah toh panglima pengkhianat awakah. Yang lon jawab video. Kau label-label awakah hai agama-agama ego dum. Mengharga hak video busi. Cukup mengharga video busi. Jadi hana boleh busi jak jawab video-video athe dum. Perte apa-apa ego dum, perte apa-apa pin tabe dum. Jadi hana suah busi jak jawab video-video apa mai ego dum. Menansit yang ancam busi buka video mat sikin mat nyu mat je. Menansit kaji jak pulih ego le tengok hana suah le jawab video busi. Dan kau label awakah agama ego. Video busi. Wate dijawab video le busi. Kau label kawakah. Yang pulih busi jawab video ke gure awakah, ke panglima awakah tu. Yang apa-apa ego pegang video kun kau busi lah. You balah video lah. Pu minta viral ba YouTube. Pu minta peng ba YouTube. Alah ya se palih bangai klo lambu tu dia ke kon kabih bangai kudu. Hana ketri yang toh ulama, hana ketri yang toh umara, hana ketri yang toh yang zalim. Kakak jampu aduk ke lagi semen. Alah hai pulti bijih pengkhianat palih kilau. Nyala ke tengok. Abu Laut, paman muda. Dan lain-lain lom hana lu tusonan yang kali ju video busi. Munyo hana gleh ego ke jak kena ba busi. Nak ku pegleh ego supaya nak jut abusi jawab video-video bangai awakah. Kamu yang kenyan yang pulih busi pesampo. Terima kasih. Assalamualaikum.